Bashimiye ko muri kutwumva. Hari kuwa gatatu tariki ya 23 Ukwakira mu 1957 ubwo Kagame Paul yabonaga izuba. Wari umunsi udasanzwe mu muryango wa Bisinda Asteria Rutagambwa na Rutagambwa Deogratias wari wibarutse umwana uzacungura u Rwanda n'abarutuye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wizihije isabukuru y'imyaka 67 y'amavuko yanyuze mu buzima bukomeye nyamara bwaje gutuma avamo ikirangirire muri politike y'isi. Ku itariki 26 Ukwakira mu 1957 ubwo yavukaga hari hariho umwami wari warimye ingoma mu mwaka w'1931 niwe wari urongoye u Rwanda, yitwaga Mutara Rudahigwa wa gatatu, uri no mu cyiciro cy'intwari z'Imena waje gutanga mu mwaka w'1959. Perezida Paul Kagame ni bucura mu muryango w'abana batandatu. Se yitwaga Deogratias Rutagambwa wari umunyamuryango w'umwami Mutara Rudahigwa wa gatatu. Nyina akaba yaritwaga Asteria Rutagambwa, nawe wari ufitanye isano ya hafi n'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gicanda. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro. Perezida Paul Kagame yashakanye na Jeannette Kagame mu mwaka w'1989. Bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Paul Kagame yageze mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1962 ahunganye n'umuryango we bahunze itotezwa, ihohoterwa n'ibindi binyuranye byakorwaga n'abahutu bari bararenzwe n'urwango batifuzaga ko umututsi yabaho atekanye mu gihugu cye cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakuze nk'abandi bana ariko akaba umuhanga cyane aho yize hose, kandi intumbero yo yari iyo kuzagarura abanyarwanda bari barahejwe imyaka myinshi mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Byatumye mu mwaka w'1979 Perezida Paul Kagame ubwe yinjira mu gisirikare, yanaherewemo imyitozo mu ishuri rya SGCC ryo muri leta ya Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabonye izuba mu 1881. Mu myaka ya za yo mu 1980 Paul Kagame ari mu basirikare barwanije leta y'igitugu ya Obote wayoboye Uganda, barayitsinda, bimika Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi. Paul Kagame ahita ahabwa inshingano zikomeye zo kuyobora urwego rw'ubutasi rwa gisirikare rwa Uganda hari mu mwaka w'1986. Kagame yaje kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda nk'uko yari yarakomeje kubyitoza mu myaka yo muri za 77 no muri 78 ubwo yasuraga bucece u Rwanda yirengagije ko yatabwa muri yombi nk'uko yari umututsi, kandi icyo gihe yari afite ibyago byinshi byo guhura n'uruva gusenya kuko abatutsi batari bemerewe kunyura aho ariho hose mu gihugu cy'u Rwanda, ariko urukundo yari afitiye igihugu n'umuhate yarugarutsemo ntacyo yitayeho. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Paul Kagame yabaye visi perezida w'u Rwanda. Guhera muri uwo mwaka kugeza mu 2000 akaba yari afite n'inshingano yafatanyaga no kuba minisitiri w'ingabo, maze ku itariki 22 mu 2000 arahirira inshingano zo kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Mu 1994 uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ubwo indege ye yararimo yarashwe. Amaze gupfa, abahutu batangije jenoside batangira kwica abatutsi. Icyo gihe Paul Kagame yari ayoboye ingabo ziri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 14 za FPR Inkotanyi, aza kurwanya abo bakoraga jenoside, kabone n'ubwo umubare utari muto w'abatutsi wari umaze kwicwa.
Nyuma yo kubohora igihugu, Kagame yaje kuba minisitiri w'ingabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri, aza gutorerwa kuyobora u Rwanda. Intego yari ashyize imbere kwari ukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'ubukungu, cyane ko bwari bwarazahajwe n'ibihe bibi igihugu cyanyuzemo. Mu bihumbi 2010 nibwo Perezida Paul Kagame yatorewe kuyobora manda ye ya kabiri, akomeza intego ye yo kubaka ubumwe bw'igihugu n'iterambere rihamye nubwo byari bitoroshye. Ahagana mu mwaka wa 2013 abaturage baje kumusaba ko yakomeza kuyobora u Rwanda kuri manda ye ya gatatu, ntiyabyemera gusa nyuma aza kwemera yemera ubusabe bwabo, yemera kwitabira amatora. Aha yatsinze ku kigero cya 98%, ahigitse abandi bakandida bari babiri. Byari ku itariki ya 4 Kanama mu 2017. Nk'uko tubikesha urubuga paulkagame.com, Perezida Kagame yabaye umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe AU kuva mu 2018 kugeza muri 2019, anayobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuva muri 2018 na 2021, ndetse kuri ubu Perezida Kagame akomeje kuyobora ivugurura ry'inzu ya AU. Nk'inararibonye abandi baperezida bafatiraho urugero rwiza cyane. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Turabikunda ko mukunda kumva ibiganiro byacu. Naho ubutaha.